İnşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Жақын дәл болып тұр да. Екінші класстың мұғалімдер кезінде таныстырып кетеміз. Сыйлықтарға мұғалімдердің бірі, Нұрсұлу ежі. Көп жылдан сыйлықтардың есі, қанша жылдық стажы бар. Қанша бересіз? Башталғыш класс. Қанша стажыңыз? 25 жыл стажым бар. Кечілер ежі, көп жылдық тәжірибесі бар, мейірімді мұғалімдеріміздің бірі. Бұл өзі мемлекеттікі де? Жоқ, полностью Астафа фонды тарауынан қаржыланады. Мемлекеттен оқып біздің алып тұр. Саламатшылық. Қандайсыңар балдарыңыздар? Жақсы. Иә, нормальдар. Өміріңіз ұзын болсын. Қайсы сабақ бұл? Ай, азаматтар. Шалды қойды, будың шаңды орысша қотарып бергілеші? Шалды қойды, будың шаңды. Жақсырыңыздар, а? Кішкентай үйде болған мектеп болған 80-90 баладан мектеп баладан. Анан алып үшін мектеп салып бағасына байланышты. Спонсорларын жалғанымен интернаты болып, ошол негізінде осы Ассалаумағалейкум. Жақсы, ясалар жақсы. Азыр эмне? ЭБМде? Информатика. жаш чемпионаттан мұғалімдеріміздің бірі Алмаш ежи. Çocukçaktan. Ova, görüşürüz. Азырынча канча китебим болсо, ошодон бир гана сенсиң. Азияның арсаңына жок экен. Ант романы, анан Есіне кайткан Роза. Япон кереметинин сыры. Азыр эле тапшырып коеюн, э? Ооба, мүмкүнчүлүк болсо, автографыңыз менен калтырып койсоң. Аманат мектебинде деп коеюн ба? Аманат Кызыл Бирлик бар. Астафа фонду салган мектептердин аты Аманат да. Токмокто бар, ал Аманат Токмок. Биз Аманат Кызыл Бирлик. Карл Маркстагы Аманат Октябрь ушундай да. Аларга да Аманат, э? Канча класста? 7. 7. Сабак кайсыл? Okay, I wish you all the best. Try to learn, to improve your English. It's very important. If you would like to be a modern person, a successful person in our epoch, in our time, you have to learn and to improve day by day, and consistently. Men de tartışalım sürü. 4 yıl tartışalım ki. Bu arada maşak gerek. Бардығын жеткізсіздер. Документтермен туралы алынған база келіп, Астафаның талабы ошондой. Көп деле кайдагандар болот, расмий департамент директору акчасын баштырып берем дегендер. Бирок Шартталып башкача да. Жаңы жылды тосусак дагы Рамазанда бир ай кечке майрамдык маанай түзгөнгө аракет кылабыз. Ичинде дагы ар бир кыз өзүнүн колунан келишинче комнаталарын жасашты. Коңгол менен кармайлы. Бисмиллах ва баракатуллах. Кудай береке. Üzülük kalma. Түз кармайды. Күн кичинемес керек пе? Кудайым. Давай вторую яму сделай. Готов яму. Готов. Ага. Дөөгөр сүйүнө.
Узакка кызмат кылсын. Адамдарга дагы, курт-кумурскаларга дагы баардыгына. Иншаллах, дети потом будут кушать эти яблоки, вспомнят вас, иншаллах. Дай бог, дай бог. Иншаллах. Иншаллах. Маданиятка, адабиятка, тантка кызматка балдарыңыз ачыксын. Жашыл Кыргызстан болсун, э? Жолдобербач. Жашыл Кыргызстан, э? Биздин асыл Кыргызстан. Берекелүү болсун. Берекелүү болсун. Көп өмө берсин. Я ошо да балдардыкы, ар жагы кызардык, э? Ар жагы кыздардыкы. Сиз жашыл Кыргызстанда? Чечпеш керек, а? Сразу салыштырам дедим эле. Кыздар жашаган жак башка, балдар жашаган жак башка да. Тигилер жанагы шаар сүкөт кылып жабыратып. Шаарларды иликтегендейчи. Assalomu alaykum. Так, сегодня мы приветствуем очень уважаемый гость и дорогой для нас. Это очень известный человек Нуржигит Хазарбекович, депутат Кириша. Иначе говоря, очень хороший человек, который работает действительно ради Родины и очень много делает для нас. Поэтому я хотел, пока я начал мое слово, поблагодарить его и его команде за содействие, за помощь, которую он оказывал нашей школе. От моего имени, от имени коллектива, от имени всех детей вам большое спасибо. Аллах разумится. Тем более в этот священный месяц Рамадан. И с этим я хотел тоже маленький подарок получить ему. Это не благодарность, это маленькая благодарность. Это и есть благодарственное письмо от нашего коллектива, от нашего имени. Примите, пожалуйста. О, жылуу болот экен да. Кыргыз болуп калыптырсыз уже. Машаллах. Я им благодарен, я не знаю, бесконечно благодарен им. Это Тимирлан и Жолдубай. Жолдубай. А сейчас я представляю слово нашему уважаемому гостю, чтобы он беседовал с вами сразу напрямую. Ассаламу алейкум. Урматтуу эжекелер, урматтуу мүдүр, Хакам мырза, урматтуу агайлар, балдарым, кыздарым, чакырганыңарга чоң рахмат. Адам адамды көрүп турбаса, кайдагы жашоо, кайдагы кубаныч, кайдагы бакыт. Той болгондо, жакшылык болгондо Москвадан, Нью-Йорктон келип атышат. Эмнеге? Көз менен көрүшү маанилүү. Кээде жакындарга белек жибере бересиң, ал маанилүү эмес, бир көрүшпөйлүбү досум деген сөз бар, туурабы? Силер деле бирөөңөр бир каникулга кеткенде сагынып каласыңарбы?